Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. गोंयांत कोरोना दिशी दिशी खर जावंक लागला. कोमॉर्बिड पेशंट आनी भंयचो आंकडोय वाडूंक लागला. कोरोनाचे दुयेंती 28,000 तेंकले. पेडणेचो 12 वर्सांचो चलो, पर्वरेची 25 वर्सांची बायल मनीस धरून शेनवारा आनीक 8 जाण सोंपले. गोंयांत कोरोनाचे 343 बळी जाले. मजगतीं मडगांवचे दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटल कोविड ट्रिटमेंटा खातीर सुरू जालें. सुरवातेक ESI हॉस्पिटलांतले स्टेबल पेशंटांक थंय व्हरता. तशेंच हॉस्पिटलांत तपासणी जाल्या उपरांत जांकां एडमीट करपाची गरज तांकांय थंय एडमीट करतले. अपग्रेड करून आमी ह्या हॉस्पिटलांत फुडाऱ्याक आमचे ज्या तरेन ते स्टेबल जाता ह्या स्टेबलायज करून स्टाफ स्ट्रेंथ बी सगळे जाग्यार घालून आमी आमचो प्रयत्न आहा की हांगा मागीर सेपरेटली एक ITU एंड हाय डिपेंडन्स युनिट ह्याच हॉस्पिटलांत आमी करून दिवंक जाय. म्हणजे पॅरलल टू ESI ही हॉस्पिटल चालू उरतली. आयजच्यान हे हॉस्पिटल आमी पेशंट एडमीट करपाक मायल्ड टू मॉडरेट पेशंट्स हांगा स्टेबल पेशंट्स जे आमी हॉस्पिटलांतल्यान ESI हॉस्पिटलांतल्यान हांगा शिफ्ट करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आनी तेजे भायर आमी डायरेक्टली जे कोण आमचे OPD कॅज्युअलिटीन जे येता तांकां चॅक करून थंयच्या थंय आमी हांगा ह्या हॉस्पिटलांत डॉक्टरच्या डिसिजन प्रमाणे हांगा आमी एडमीट करतलो. होम आयसोलेशनांतले पेशंटांक न्युमोनिया जावंक जायना. ते कोमॉर्बिड स्टेजीत वचूंक जायना म्हूण मेडिकल किट दितले. We have done some changes in the protocol of those patients who are positive and were opting for home isolation. Now, what is the main changes? Main changes, we are going to do their basic test, blood test, and we are giving them medicines. Those medicines are used to prevent pneumonia, so that these patients, even if they stay at home and the monitoring is this way or that way, these medicines if they take, they will not go into moderate or severe case. So that is what is put in the pouch, and they can monitor themselves because oximeter is also there in the pouch, thermometer is there. So it will become like a small clinic in the house only, so that family need not get upset. All those medicines, normally what people say in home isolation there is no medicine given, and we have also put immunity booster, we have put vitamin C, we have put zinc medicine and paracetamol SOS, that is only SOS if they have a temperature. Biggest advantage is that they will stop the disease there only. Viral load will come down, and this study has been proved, and the same has been applied here, and this is going on very nicely in state of Uttar Pradesh, and country like Bangladesh has also got a good result. So based on those papers we have used this. प्रायव्हेट हॉस्पिटलांचे रेटीचो फेरविचार चल्ला. प्रायव्हेट हॉस्पिटलाच्या फायलीचेर हांवूच त्याच्या कडेन उलयल्लो. त्या कमिटीन काही रेट्स प्रपोज केला ते सगळ्यांच्या हेच्यानुसार रिवायज करपाचो विचार सरकाराचो आसा. हय, कॅबिनेट आहे बुधवारचीच आसतली कॅबिनेट येता त्या वेळार. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.